Živjo. To je zate. O, hvala, zelo lepo. Hvala ti, res je lepo cvetje. Dober dan. Kaj bi jedla in pila? Lahko dobiva jedilnik, prosim? Seveda. Takoj prinesem. Jaz bi dunajski zrezek, prosim. Jaz bom pico, prosim. Ali želita kaj za piti? Jaz bi jabolčni sok. Jaz bi rad vodo, prosim. Tukaj je hrana vedno zelo okusna. Se strinjam s tabo. Ali je bilo vse v redu? Ja, vse je bilo zelo dobro. Kako bosta plačala? S kartico ali? S kartico, prosim. Hvala in lep dan. Hvala enako in nasvidenje. U narednim minutama ćemo analizirati upotrebljene rečenice i fraze u ovom kratkom dijalogu, odnosno koje su upotrebljene u ovom kratkom dijalogu, tako da ćemo vidjeti kako je to s gramatičke strane, da tako rečemo, koje se fraze često upotrebljavaju, zašto se neke rečenice baš tako izgovaraju, zašto se tako upotrebljavaju i zašto se tako pišu, da tako rečemo. Uglavnom da vidimo to što je rečeno u govoru pri ovom dijalogu kojeg ste čuli u prethodnim minutama. Sada ćemo da vidimo pismeno, da svaku frazu i rečenicu prođemo i da vidimo kakva je situacija tu što se tiče gramatike. Prva izgovorena riječ u videu je bila naravno pozdrav, živjo. Ovo V čitamo više kao U. Tu može biti dobar dan, dobar večer, pozdravljena i tako dalje i tako dalje. Pozdrava je puno, masa, sve zavisi u kojoj ste situaciji, da li trebate nekoga persirati, ne persirati i tako dalje. Uglavnom, živjo. Kaže, to je za te. To bi značilo, naravno, to je za tebe. U slovenskom jeziku imamo tako specifičan taj oblik zate, zame, zanj, zanjo i tako dalje. To je u suštini riječica za plus plus u stvari zamjenica, jel te? I spajaju se te riječi, odnosno riječica za plus zamjenica. Tako imamo umjesto za mene imamo zame, za tebe, zate. Također možemo reći da također je ispravno i za mene i zame. Međutim, kada govorimo to za mene, za tebe, te pune oblike, cijele oblike, onda više se koristi kada se nešto naglašava. Želiš naglasiti ili neku osobu ili se koristi u nekom formalnijem stilu ili možda. Sljedeće vidimo pitanje, kaj bi jedla in pila? Ako ste tek krenuli učiti slovenski jezik, možda će vas ova rečenica zbuniti jer prevodimo je na naše šta bi jela i pila, znači jedna osoba, ženska. A ovdje vidimo u dijalogu je bio i muškarac i onda se pitamo a šta je sa muškarcom, šta će on jesti i piti. Međutim, u slovenskom jeziku imamo tu dvojinu. Dakle, dvije su osobe u pitanju i dakle bilo šta da je u pitanju dvoje, automatski moramo upotrebljavati dvojinu. Tako i u tom dijalogu u prethodnim minutama bile su dvije osobe i ova je rečenica, ovo pitanje vrijedi za dvije osobe. Kaj bi jedla in pila? Ajde da je analiziramo malo detaljnije. Kaj, naravno upitna. Cijelu lekciju možete naći na mom YouTube kanalu u sklopu A1 tečaja. Također tu su naravno i ostale lekcije i kroz taj tečaj gdje 2 puta sedmično objavljujem lekcije će se obraditi s mjesecima cijeli A1 tečaj. Gdje možete to naći? Ovo je početna stranica mog YouTube kanala, sad što trenutno vidite na ekranu. Imate ovdje playliste, najlakše vam je da tako nađete. Kada otvore se playliste imate ovu A1 tečaj redoslijedom od samog početka. Kada kliknete to, otvorit će vam se ovako prozorčić gdje će pisati da za ovu lekciju trebate biti član kanala na nivou A1 tečaj od početka. Također imate i još jedan nivo, to je pristup lekcijama. To je pristup svim lekcijama na kanalu, naravno osim ovih za A1. A1 tečaja za sebe. Pristup lekcijama, dakle lekcijama 100 i više lekcija ima.
To ima za A1, za A2, za B1, ali su izmiješane, da tako rečemo, nije ništa redoslijedom, tako da i ne mogu nazvati ni A1 tečaj, ni A2 tečaj, nego su lekcije koje su sve zbrane na kupu. I ako ste član ovog nivoa, imate pristup svim tim lekcijama, osim naravno A1 tečaja. Ako ste član A1 tečaja, onda imate pristup lekcijama koje su redoslijedom od same abecede namijenjene samo za A1 tečaj. Uglavnom, ovdje vam sve piše, kad kliknete da se pridružite, onda ćete imati dalje uputstva.